Эбе ие алгыһын или сылаһынан тиердер бутерэһиңе 13 улус кыттар баглагын биллербит. Ол ихигер тааттаттан Анна Никифора басалаячыла Карыстана бөлөх. Өйөбүл көмө болар кандык да ыңырыны өйүр, чарас, уяң сүрәхтә Карыстаналар манна кабанна күрестеһиге бу сайын жоксогонго иккистен тураллар. Бу или сыгын генә ихигер олаттар биткене манны жүнә. Бу март иттан оголар бутан хатан хаҗаллар, кинер баланы бәлерим багаһаналарына. Келбит олаттар манны сепнада Манан хеба ордук, манан туга ордукчен бәйлер эппиттере. Эделлер келеннер. Ол хин булана бу или сыгатук манна эбиекпит нада ден, быйылгы бу күрәхтәһи битигәр хайым бол буттан уратыта ден ихинен септерне. Потому что на кимера патрон, кимера тимейриген варыйды. Сетте истенен қас бирдилere берилиби 4 күнігер әрі қоғуын мөчүктәк кемпилеги, ол әбетер куллу кутугар тие 10 таңағы тиген туттарықтақ. Сик раха, ыпсыта, тиги, чинге, көнөті, барыта орун оннугар тып-тап көстүләға үйрüяк сатабыллақ жон харағынан тутан хабан көрүтінен сыналанар. Санавгын уран туранмык, бу билеген филис кубка тиге алара бут. Барда меркеренен жобадык быһыллан кэлбиттен ахат диге бит. Онуттан бэбит диге олоронты багаһанабыт жан ол этеңге таңаспыт жүдүк. Дигеллен жобадык кеннере харыстыгыттын жан багасаналахпыт. Карыстаналар алгыһынан арыаллан или сыла сименен биген тикпиттаңастара эр кохуттары карыстыр араңачылыр боллун. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сака телевидениете, Татта.